өскөн, көрдүм мен балалыкты шибер кечкен. Көз нуру сүрүтүп өтүп көңүлүмдү, ыргелди куса менен жүрөк ezген. Балачак, балачак, кандай сүйкүм карасак, айтса жакын жүрөккө, ат өзүнө жарашат. Балалык, балалык, бакыт үчүн жаралып, эл тилеги өссүн деп, эртеңдерге баралык. Көргөндө көздөрүмдөн жанып учкун, бактылуу балалыктын үнүн уктум. Өңүндө менин өңүм турган сымал, өз эмес ырыңдагы сагыныпмын. Ак терек, көк терек, сизден бизге ким керек? Гүлдөй сүйкүм гүлүм кыз, келсин бизге тезирээк. Ак терек, көк терек, сизден бизге ким керек? Айдай сүйкүм айың кыз, келсин бизге тезирээк. Сагынсак да, самасак да, канча рет кыйбай кылчак карасак да, эркиме койбой өткөн мезгил учуп, эсиме түшөт күндөр бала чакта. Балачак, балачак, кандай сүйкүм карасак, айтса жакын жүрөккө, ат өзүнө жарашат. Ак терек, көк терек, сизден бизге ким керек? Күндөй сүйкүм гүлүм кыз. Жалпыңыздарды кирип келе жаткан Нооруз майрамы менен чын дилден куттуктаймын. Жана ушул майрамга себепчи болгон 1-класстын окуучуларын кол жаап койсоңуздар. Ардактуу ата-энелер, урматтуу кесиптештер, отурган жаш күбөктөр, силердин бүгүнкү Алипе майрамыңар менен чын дилден куттуктаймын. Жылдагы Алипе майрамына караганда быйылкы Алипе майрамы өзгөчө. Анткени себеби 1911 жылы казак студенти менен биргеликте жазган, Ишеналы Арабаев жазган Алипе быйылкы жылы 100 жашка толуп турат. Демек, Алипе китеби канча жашка толуптур? 100 жашка толуп турат. 1911 жылы жазылган Алипе китеби быйыл 100 жашка толуп турат. Эми мына ушул 1 сентябрда келген балдарыбыздын айрымдары тамгаларды тааныбай, колдорунда калемсапты туура кармай албай кыйналышкан эле. Мына ушул 7 ай ичинде балдар менен биргеликте эчекеси, урматтуу ата-энелер, сиздер аябай түйшөлдүңүздөр. Бүгүнкү Алипе майрамы отчеттук майрам. Эми мына ушул окуу жылында биздин 1-классыбыз кандай билимдерге, кандай өнөрлөргө ээ болушуптур, бардыгыбыз биргеликте күбө болобуз. Анда эмесе 1-класс өзүңөрдүн талантыңарды, үйрөнгөн нерсеңерди эч тартынбай көрсөткөнгө аракеттенгиле. Бүгүнкү анда эмесе бүгүнкү Алипе майрамын ачык деп жарыялаймын. Элибиздин жаны менен бар
эле окуучулар жана мугалимдер. Мына бүгүн биз Альпе майрамын өткөрүп жатабыз. Кош кол Альпе майрамын ачык деп жарыялайм. Альпе менен биз билимдин эшигин ачып, адептүүлүк, улууну урматтоого, адептүүлүккө жана башка сапаттарды үйрөтүп. Серги түшөм, элги түшөм мектепте, бала жутту агасынан жыттасам, өтүп жаткан өмүр эмес го. Бала эжей деген бала үнүн укпасам. Анда эмесе Кошкол Альпе аттуу кечебиздин майрамына күпө болсоңуздар. Bugün bizde sağlıktalar. Başka oku men dostluk Alpe men koştur. Aybike?
Alpe menен koş aytışып. Alberden koş aytışıp kalabız, emi kolga başka kitap alabız. Ata-ene kıvançka örtök bol, sabatı bolup çıktı emi balanız. Azamat, mağlar. İçi толгон Alipke, bilim bergen bul bizge, birinci kolga karmagan, kaysı kitap al bizde. Gelecekte yol atkan, ak suyuktu Alpe. Azamat sыңар балдар. Анда месе ең алгач колубузга кармаган Алипе китебибизди чакырып алалы. Alipe! Alipe! Салам бербейин. Силер менен ырырдап, бейбейлесем сүйүн. Мени жындап сүйсөңөр, мени урматтап жүрсөңөр. Айтпай жугайын. Alpe biz bugün dayandanıp gelgenmiz. Tamgalardın nurların bарын aytıp beremiz. Азамат, арузатка бер. Ынтымақ тобалдарбыз, 36 тамғабыз, үнді үнсіз тамға деп топторға бөліп алғанбыз. Азамат, ай кыз. Бүгін бізде чақ байрам, Алипенің байрамы, тыбыш менен тамғалар бізге алған қадамдар. Азамат, Элдар. Қана месе бір-бірден тыбыштар, қозғолып, тамғалар кезектеп, жолымен ойнойлы. Азамат, Альбина. Майрамы деп. Bayramı деп Alipeni ırcattap geldik varımız. Kaysı damga ekeni ırdandan tanımız. Азамат. Кор, ынтымак. Ынтымақ туғандарымыз, отты алты тамғамыз. Алфавитте киргизип, қаған орнамамыз. Хана, Месе бір-бірден тамғаны ойнайды тамғаларымыз. Азамат сыңар балдар. Анда месе тарқаларын ырнытайбыз. Арузат. Шашпай. Түз тур айтты, түз тур. Адам басы ата қалмаға адам қасында сабыз. Алғаш жолы білімді Алипеден алабыз. Түз тур айтты. Түз депутат айтманда чакырташ. Бұл тамғасы бала бол қалқыға бұл жазылып баштамға балдар тұрып бәтелер бана шатпақшаға. Менің атымы тамға болға болам менгерген, бірақ жұрайға бай болға мен керексін білгенге. Түз тур айт, түз. Мен кетті жатқанда керек дайым кытауға, күрәй мұзат қарадан күл серкен салаға. Данеп тарақтарымызға дөйлі оғаттаймаз, Данеп дөйлі секі дос, жаудан берді дайырға. Егер менен осқо, етамғасын жазабыз, Египетте сақара ең үсіпсер абыдан. Мен амра бірігіп, тамға деп аталады, жашы аталады, жаңы жылда жасалады. Жет, Алиспа. Келесі тамғаға тез тамғадан басты, жол келтірмейден, жол келден қайтырады. Зы тарқасы. Жолдыдан башқалап, зың золттан жылар, үйдің бірін бір бал, зәңгі бол арқалап. Ей тарқасы, Амина. Ой, инергетіне, үйден қадан башқалар, қажы күн аптанын ишемі деді бұлар. Нұр қыз. Аталап. Йогурт. Менен йоттын, үйден қадан баштап, bir başta bölüp de izleyecekten tapayız. Miraç. Kiyip kalımdap kanat kaydaganlar, karasmar barın arqı damlaş canlar. Aybike, lı. Lamпочкалы жағалы жазлар başına Leyla kazaltır lenta tapçası. Mı tapası. Mı tapası mısır maymun mamala, mı tapadan başlar, Marada Mercedes, masina ile parada. Mı tapası men degan tamamın nandı cızamın, nandan ıyıp bayılı çok nandayım baktağın. O tapası. Tağalım gıcık bakşış, adam qası tağalım, oku otunları qol, adam qası kolganat. Böyle tapası. Депутаттар тұрғын, baştan айтсың, құтыларыңызды түз қылып тұрсаңар, түз қыл. Tağalım Ей, тоқта, пұл тоғыз. gıcık
болгондо патерлана тапчаган. Ракеталар эмес өз башындары келген, компьютерлер башкарып, роботтор иштеген. Сытамасы, сабир сулгара сайра судан суалат, сытамада баштап, сүйреп сөзө куралат. Эмир турма окшаган, сытамасы мен булам, сытамасын жазганан. Соп болбосун окпулуп. Улут оло жашаган, укулук сайраган, ушул кайсы канаттуу удан гана башталган. Жазабыз биз пытанга. Фломастер керек, көздөп жүрөт жатканга. Хытамбас. Алат качан калмаган кытап басын жасап, көп деген бийик турган теңизде бар. Азамат. Мен балдар, менин дагы үйдө жүрүңөр. Кыбыштарды, алмаларды. Балдар, сандүлөр эгиз, сонун дүлөр алды. Каткалам сүлөр, он, жумшак сүлөр, 12, yoktошкан алмалар, 4, алмалар 2. Азамат сен балдар. Ырларды биз эмнеден үйрөндүк? Küçüğünü uzakta. Elimden seni kanını aç küçüğün. Şaşmaya kır. Neyse bakın eline çakar. Hatta adamın kanadı. Kışın karnı cazda kır. Abi ülkesi bardaktı. Sen degen senin söz, siz degen sınıftır. Aliya, Sana taş aç. İnan. Gerçekten akıl köpten. Önder bakar kaçak. Elimlerin dedemek. Yakşadan bir kanunu olayıp canan danışanları. Azamat. Bunu toplar. Elinden evinde yürürünü var. Ana, arayın. Yanlar. Kim kaytalasa, şunu vereyim. Nemen tapın. Ay. Bir. Start. Nemen ikinci. Abalardan bir tüptür. Tüp türpez. Bir tüp tır, bir tüp tür, bir tüp tıt, tür tüt tüt tüt, bir tüp tıt. Bir tüp tür, tıt tıt. Olmadı şey. Azamat hareketli. Daha var mı? Nereye verirken? Jo başkalar aytır. Ya veremez mi? Andan kim yer ya? Akyaptar, kökyaptar, toltrar, köktepter. Akyaptar, kökyaptar, toltrar, köktepter.
Maketler, maketler, doldıra döktürtler. Kim aytsa bilesiz. Ақ дептер, көк дептер, толтыра көк дептер. Қара, kim айтады? Ақ дептер, көк дептер. Biz kepter gibi yapız. Дептер, дептер. Көк дептер. Ak kepter, ak kepter, kop kepter. Айтады екенбіз мен әткеніңізді. Top kepter. Bir sıradan айтып қойсын. Biz kepter de yapız. Ақ дептер. Maketler, maketler, doldıra döktürtler. Köptetler. Ak kepter, kop kepter. көк дептер, толтыра. Алина, мына қыдап кәсіп. Андан кейін аңызар. Ептешті. Бұлағыңыздар. Сол түс қой. Біріктір. Алдасын. Babalardan istiyoruz, avluttan istiyoruz, jettegerin tübüse, sergi var üst üstü. Babalardan istiyoruz, avluttan istiyoruz, jettegerin tübüse, sergi var üst üstü. Babalardan istiyoruz, avluttan istiyoruz, jettegerin tübüse, sergi var üst üstü. Ağızlar çok öyle yaptamaz. Şırak şatımdan şaşmalığa karakterim. Şırak şatımdan şaşmalığa karakterim. Şırak şatımdan şaşmalığa karakterim. Анда mesela Alife'den taktağan yıllarınızdan aydınızlar. Futbol, dalaga futbol. Oynarız futbol. Buldumlar çıkarsın, başlasın futbol. Jaşkol futbol. Upayın futbol. Zarabaz olsun, engin futbol. Bilim bayramı, küzgü kutman aydarı. Bugün bilim bayramı. Ak mektepte birinci biz kireriz aydarı. Beyaz beyaz, kara sakal beyazı, açık yatak beyazı. Gözünden yaşa aptıranı görüp durdu ve oğul açıp kalktı. Niyaz durdu fiyazda telefonla çaldı. Kırgız dileğini öttürüm. Boris dilim dileğimin. En bolsa Angilizce. En bolsa Angilizce. Bütün dileğim. Ege'den cepten desi yapma sürdü bu kadar. Su silahından bulur, su kocaman koru bulur. Canlı da kuş geldi, canı bıraksın. Sarı kızın canı bırak, kutumuzga yiyor. Yazda maktap toskonda yığday verez bozları koy. 4 kız koltur düşür, ayran sütü koldurdur. Balım çöptü karşalak, baldar dezmandalak. Namna pakara, pakar daltımlar, cedetenle berişte tezgecesi dönüş. Şulda çocuk yalattı, tepeden dik bir adam çıza mesele bulucu Ditbal Ankara'da. Kırmızın aladoğru, çayı kışı gettegen, nöngüzü var aladoğru. Aman entreşken, dergizi var aladoğru. Balday jiren düptürük, bulağı var aladoğru. Tukabadaya bulgan, tulağı var aladoğru. Yayda bize dönüp gelmesi, yaşımdan et gelmesi, cumhur çirkek köbelek, ucum çürek köbelek, cür ballar balalı, kapkan karma balalı. Kapkan? Bir maşına bizim aklılar, bir tamıştı duruz atkalar, kuş yoruna oynuyor, anlatı canım altı maç. Ne? Gerilgen gelmedi, altında gelmedi, babalı cinalar, dem gittim belmedi. Azam atsıgar ballar. Biz Alife'ye sevden emnene yürüdük ballar. Ozduktu, Aydike. tasalıktı, Aytız.
Madina. Kendi korkunu. Alızar. Elimizi suyunu. Ay, şekilde. Çok. Elimizi atlıyoruz. Azam atsana kaldı. Asya. Ижек баласы тапқан. Sen balası burada. Birer. Kul balası. Kul balası muzol. Kız. Koy balası kozu. Ay kız. Ayı balası mamalak. Ezer. Eşek balası takay. İp balası balası mıydı? Yalkan. Eşek balası mıydı? Gel. Soğuk balası cece. Alızar. Türkü balası başki. Azam atsana ballar. Anta bese altı heke fizikler öyle. Turasından taştaydı. Kanavesi bağlar. Akıya başlardı. Akıya, 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 akıya. Tıpıracağım nereden bu yerine? Ayırmasın bilmesin. Fokus yerden sırasın. Olsun hadi sırasın. Akıya, 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 akıya. Bilim. Sıvıştı. Bilen sıvıştı korobuz, uğabız, tamhanı, korobuz, cazabız, de baytkan, de bilotkan ecegem. Akıya, 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 akıya. Kırgızın depsi mele, kökürüğün bağasın, kırgızın santın sırasın, bilmeyenin dep durasın. Akıya, 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 akıya. Sildi жақсы білемін, манақтай деп жүремін. Тілді білмеген қыздарды шылдың қылып көремін. Аққия, 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 аққия. Не бар? Әнді аяқпай кезде ақ қалпақ қандай татына, деп сөгейіне көрмашпай, ақ қалпақ келсе басына. Аққия, 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 аққия. Сен болса қырғынған, шүмімізді балашқан, қыздар тілі толтыра, орыс тілді барлашқан. Аққия, 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 аққия. Alızar gel gel. Ne kolam yiyeceksin. Halkın derden sırasam, ağzım açık sırasın. Ademinde açsam da sızlaşmayan uğrasın. Akkıya, 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 akkıya. Sızlaşmayan uğrasam eğer geçirip koysunanam. Tetek kol vermez paçan, sana vergen ubadam. Akıya. Akkıya, 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 akkıya. Gündün birinde kaldırasın sıvaktı, yal başını zuğunu, kaldır başını tamaktı. Akkıya, 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 akkıya. Akça sıra koyun. Akça sıraksınıga, apa kesin kıynaman. Arabistan. Aramızda kızlar var, hareket takmışsın zaman. Akkıya, 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 akkıya. Ayrılan bir kızlar, ayrılan bir oğlan, ulaştılar bir oğlan, olur en bir kızlar. Akıya. Akkıya, 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 akkıya. Sana. Sanat birden başlar, sanın bir de atalar, sen başında yollarsan, sanın bağırın başkalar. Ne koyuz koyun, eki degen san bolan, elince cal koyun, eki degen san koyun. Müdürlü kaşar, en ağır meclisten, eskiden sokalım. Koyacak sizin. Dört degen san bebalı, bir ek üçten can bolam, yaşı okan balağa, yaşı degen bağ koyun. Баларда сандам 5 жакшы буга булар тунтасы отличный деп коюп бешке кон балдар. Кыган буттар бөдөлөр тиштеп алыптыр. Алты деп болсун атканда алар айып калыптыр. Мен бир жумада жекмин, бир жүргүн айна бири кыдыр жекмин. 8. Мына кезде балалар сегизмейин барда сата келмей эки төрткө бөлүп, зорла келмас, сен
9 деген şambağım var, sana çok babam. Çok soğuk, kaç var, çok kovalıyım. Nöl'dü koşmayız, nöl sizlere yaşayız deyiz. Nöl karnı tek kaldı. Anta bilse kaldı. Nöl sen bizge keregi çok olsa, 5 menen 3'tün sunması kaça? 5 dur. Koşun. Hadi gel. Şöyle kaç kalan 60 kalan 5. Koşun 3. Karavan. Albina. Söyleme. Azamat Sınar. 9 menen 6'nın ayırması kaça? 9. 9. Bir attık. Haydi gel. 6. Aruzat. Hey, karşı balas. Tutacağım. Bir kenara oturtursun. Kaç olur 9 menen 6'nın ayırması? Vay, 9'dan 6'ını kemiş. 9'dan 6'nın kendisi kaç olur? 3. Kurup kal. Azamat Sınar kaldı. 7 menen 3'tün sunması kaça? Test dur buna. Test valla test. 7. Ağzına kenara katılsın. Şuraya otur. Azamat Sınar. Evet. Valla bizim esemiz tura çıktı mı? Bizge kaçsan gerek? Aslen böyle canlı tanıdık biraderler. Eli var, geçirim sırak gel bile. Hadi. Yakat bey. Hayır arkasına. Oldu çıkar. Aldı çömlekten çıkarıp fırındaydı. Haydi. Gelin. Sanırım benim bu ay soğuk. Benim altından olmaz. Bir de tutsam canına, bir damakta olmalı. Azamat Sınar kaldı. Oşondan keyin sandar ıntımaklı yaşap kalıptı. Manas oluptur, manadat oluptur, uluk çarsın duradan, 12 gece oluptur, toru çardı miniptir, oğuz pöstü giyiptir, orho gezde manasın, bunlarga dotapay, uşarga çotapay, açarga oktapay, keçerine çotapay, zımzım etip genevey, karakıtay mamnunu, kavşarga oğulup, kalgan eken kamunan, uçağına denebey, kıtay kordu kılanın, kıyla cırtım kırganın, eva oyla biliptirey. Ey kardımına başladı, altıma şıntır aytıp, arslan kırıp taşladı, talkan çalkan evedey, kudayı bilin sal baykal, halay yandı başladı, ekili döken balbanı, esil manas kabılan, varın söylep taşladı, ey manas boluptur, manas atla konuptur, uluk çarşın durasam, 12 gece soluptur, doğru çardır miniptir, ok otbeşi giyiptir, oşal kezde manasım, unlarla dotapay, uşağına cotapay. Hardı manas başladı, altımı şındıraydım, arslan kırıp taşladı, salkan çalkan emedey, ulay beytin sal baykal, halay mandı başladı, ekülü zeken balvanı, esil manas kavulan, bağırınca laf taşladı, Azamat. Geleceğim bak oturuyor. Haydi. hazır beziri saldığım tımak degen cumhurtar karpereviz. Tutun mu? Yeri bir kariyede saktır. Karaya çık. Anın toğu tuğlu boluptur. Çıklayın, topuzu. Dizile bir tutarlar. Bir türlü kariye mıncıbayttır. Baldarım, buna bu domuz tavuğunu sındırgılarçı. Birden ver. Ata sındıramadım.
Mikrofon tut. Mikrofon tut. Bos mikrofon bos. Atasın babam kim sanatçı? Atasın babam. Atasın babam. Atasın babam. Oğlanlar Boğuz tavuğunu birden çeçivereyim. Birden sındırdılar. Birden dedim. Sındırmayın. Bütünden alır. Birden beri bütünden sındırasın. Sındırmayın. Birden beri. Bak civin üstünden alır. Çizimler mi? Çılsın biraz. Sırlaçı. Baldarım. Sizlerden geleceğinlerde oynadım. Habam oldum. Sizlerden ırtırmanlar yok olsa uşu tabıl kadar kılıp düşmanlar sizlerden sındırıp getir. Yeni arı sokma be. Arı sokma. Sondan keyin Toğuzu. ırtırmak böyle şapkalandı. Şurası bağlarsın. Bana çok duyurum bu karasam. Şaşırıp duram geçseniz birinci klasqa. Dayansanız men dağı sentyabrda keksimdir. Hoş boldular. Hoş bol. Azamatsыңар. Анда десе орыс тілге кезек береді. Заходит восток и юг, рисовать квадрат и круг. Анда месе биздин биринчи бөлүгүбүз аяктады. Экинчи бөлүгүнү даярдансак.
istediğin varına razı yakılan olur yüzünde. Oluyor haberin oyunların değil varına kızını bilmese dinleyin başlayıp parasız canım gel kara gözüne. Şimdi algısalından bulsa aylanlar kullanıptan alıp kullanış tatlılar yaş bulunca yaşamınday Yoluk o işini yolukta yaşanan yol sağlık gözücü yorulunca sana yolda kız havalı alışkan ettin ayrılay
свое спасение, маленькая страна. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна. Там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна, там, где всегда весна, там, где всегда весна. Немесе кыздардын аткаруусунда ак гүлдөр, көк гүлдөр орнотот эсебиз. Ничіне еммесін, гүлзарға теңеспін, гүл бағына күлкін, гүлменен теңеспін. Ақ гүлдөр, көк гүлдөр, асырап өз гүлдөр, қарачы жаттыңа, қаласам бір күн көр, қаласам бір күн көр. Айбеке келе. Су құямалында, сындырбай чабында, апакем сүйініп, ал болса жанымда. Ақ гүлдөр, көк гүлдөр, асырап өз гүлдөр, қарачы тартымнан, қаласам бір күн көр, қаласам бір күн көр. Су құямалында, сындырбай чабында, апакем сүйініп, ал болса жанымда. Ақ гүлдөр, көк гүлдөр, асырап өз гүлдөр, қарачы тартымнан, қаласам бір күн көр. Кыздардын аткаруусунда ыр ай чыкты карачы. Ай чыкты карачы, айдан бир жаралып, ай нуру төгүлгөн алтындай балалып, ай нуру төгүлгөн алтындай балалып, нуру төгүлгөн
арасында жалын дейт. Ayırdıdan çalın bir, bastığınızda candan bir, başarmayın kırınızdan, varlığına bayram bir. Çaptan çalınca, çöküp gitse takılmaz, mercilikle çaymaşa, yer gibiyle karınlaş. Bayramдык кечебизди аяктады. Анча-мынча кемчиликтер болсо сиздерден кечирим сурайбыз. Альпе байрамыбыз аяктады. Окуу бөлүм башчысы Алдаева Гүлпан эжеге. Урматтуу биздин отурган 1-класс. Силер Альпе китебинен математика, мекен таануу китебинен аябай жакшы нерселерди үйрөнүңүздөр. Санашты билет экенсиңер, айтканды билет экенсиңер, ал турсун жаңылмаштарды такылдатып айтат экенсиңер. Азаматсыңар. Бүгүнкү силер Альпе майрамынын отчеттук баскычын аябай жакшы тапшырдыңар. Азаматсыңар. Эми мына ушул балдарга тамга үйрөтүп, жазууну үйрөтүп бул өтө татаал нерсе. Ошондуктан биринчи кезекте ушул класстын класс жетекчиси Нуркайыр эжекеге күшүктүү ишинде ийгилик каалайбыз. Ата-энелер, балдарыбыз Альпени үйрөнүп алышты, кошу кебитүүнү үйрөнүп алышты деп эле таштап койбостон 4-классты бүткөнгө чейин жардам беребиз. Анткени себеби башталгыч класста курулган пайдубал 11-классы бүткөнгө чейин керек болсо өмүр бою сонун пайдубал болуп берет. Ошондуктан балдар мындан ары дагы билим казынасын казып окуп, өнөрлүү, билимдүү боло бергиле. Силердин окууңарга ийгиликтерди каалаймын. Анда эмесе мына ушул Жусуп Байжигитов атындагы орто мектебинин 1-классынын окуучулары Альпе китебин окуп бүткөн деген күбөлүктү тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Жусуп Байжигитов атындагы орто мектебинин 1-классынын окуучусу Альтисаламова Аминага Альпе китебин окуп бүткөндүгү үчүн күбөлүк берилет. Амина. 1-класс окуучусу Ильязов Аниетке күбөлүк берилет.
Исраилов Элдарбекке Алибек деген окуп бүткөнлүгү үчүн күбөлүк ыйгарылат. Өскөнбаева Нуркызга күбөлүк ыйгарылат. Баев Эдиярга ыйгарылат. Жакшы окугуна. Сайдакрамова Айбикеге ыйгарылат. Насрединова Альбинага ыйгарылат. Мирашка ыйгарылат. Сайдимаров Залкарбекке ыйгарылат. Буларды такылдатып айтат экен. Ильязова Айнускага ыйгарылат. Сонун дилекке жазылат. Ниматиллаева Асяга ыйгарылат. Азаматсың. Абдибаитова Абузатка ыйгарылат. Акылбекова Айкызга Алибек деген окуп бүткөнлүгү үчүн күбөлүк ыйгарылат. Азаматсың. Күбөлүгөрдү кармагылачы. Бул күбөлүк силердин Кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Ата-энелер ушинтип майрамды өткөрүп жүрө бергиле. Ошондой эле урматтуу мугалимдер. Гүлкайыр, сага бекем ден соолук, үй-бүлөңө, бала чакаңа жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Ынтымакчылыкты, өмүрүң узун болсун. Бакубатчылыкты каалайбыз. Ден соолугуң бекем болуп, ушуга окшогон майрамдарды көп өткөзө бер. 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл дегендей ошондой майрамдар өткөрүп жүрө бер. Эми ушу ата-энелердин атынан кичинекей арзыбаган белегибиз бар, ушуну тапшырып койсок, анан кийин биз ата-энелер өзүбүз макул болуп, өз ыраазычылыгыбыз менен бардык нерсени мойнубузга алып, кичинекей подарка кылдык. Муну дагы кабыл алып коюп, анан ата-энелер өзүбүзчө отурабыз. Буга да өз макулдугубуз менен